Salam alaikum, my friends. Welcome to Dubai. To je prav parfum po arabcu, misliš? Ja, habibi. Bolj mi je všeč tukaj, kaj je tale nafta toliko pocen, ker moja kamela pije nerealno. لقد سلام في مقاعدكم وتشغيل الطرق مخارج الطرق أقنعة الأكسجين واسطرات النجاة كما لا تبين لكم وضعية الحناء الأجل. Ful je zanimivo, kako vodo zapakirajo na letalu. Prišli smo v Dubaj, bil je 6 ur dolg let, malo je bilo zamude, ampak ta letališče je res ogromen. Ne morem sploh opisati z besedami, kako je to neprimerljivo velik z enimi manjšimi letališči, kot je Ljubljana. Interior je pa tako pač noro, amazing. Pač ni presežnikov do zdaj, kar smo videli. Come to Dubai, habibi. Ura je 2 zjutraj, ker smo imeli pozen let in so vozniku tam si naročila sobno strežbo, 2 pici pa pomfrit. Life is good. Cheers. Zdaj lahko za 15 evrov ga slikaš, kako izgleda. Kako je občutek imeti 15 evrov vreden sladoled v ustih? Luxury lifestyle. Thank you, Uroš. Nikotu ni všeč sladoled za 15 evrov in ga je stran vrgel. Smo prišli do hotela, kjer imamo pogled na Burj Khalifo, ki ga lahko vidite tamle. Ko mi čakam, da vidim razgled iz hotelske sobe. Mogel bi biti bolj zadekan, pa bi me pol malo bolj resno jemal tukaj. Tamle, direkt tamle, kjer je vse tele stavbe, to je cel mall. To pomeni, da tamle bomo lahko šli malo nakupovati. Drugače pa tam so ful dobre restauracije tudi, tako da 100% bomo šli tudi tja. Gremo v shopping mall, predvidevava, da bo zelo drago tam. Nič ne bomo kupili, gremo pogledati pač. Scouting. Mislim, upam, da ni rasistično, če bom to rekel, ampak to je prav parfum po arabcu. Mislim, če je lahko povohali tako. Res je neverjeten ta nakupovalen center. Tako, kamorkoli greš, v kjerkoli smer, hodi pa po mojem že 10 minut, pa nisva sploh prišla do konca.
Po mojem lahko tle dobiš skoraj karkoli hočeš, ali pa v bistvu definitivno karkoli hočeš. Lahko hodiš po mojem en teden po tej hali, po shopping centru, pa ne boš prišel z enega konca do drugega. Tako toliko trgovin je, toliko enih stvari. Zanimivo pa je, da nikjer nimajo skoraj cen napisanih zraven, ker je vse tako drago. Kakor si sam tudi opazil, cen ni. Nobeden ne gleda na cene. Koliko je, toliko je, ok, čau. Zdaj je bila samo ta kava, pa 2 sladoleda, 3 sladoledi, je 40 €. Tam zjutraj 3 sladoledi, 45 €. Če vse tele emarije vidiš zdaj tukaj, koliko jih je, verjamem, da jih je pol še krat 10. Kaj je to sploh denar? Ja, bolano. Če se je kdo spraševal, kako pucajo te stekla zunanji strani, ja, ta voziček štrik je bil odgovor. Zjutraj, ko smo se zbudili, pogledamo čez okno in so pomivali po ulicah, kosili travo. Niti enega čigumija ni na tleh, niti ene smeti. Moja Žuroš rekel, najbolj čisto mesto, kar jih lahko vidiš. Da rdeča na glavi pomeni Saudi, bela je pa Dubaj, tako da we gotta go with white. Kaj pa displejaš rdečo z Dubajem? Bo kdo pomagal tukaj? This one is triple XL? Oh, that's how you try it? Oh, okay. You want to go in the fitting room to remove? This is perfect. Now we need 2 more for this. Such a pretty man, right? The 3 of you. Oh, thank you. Thank you. Živijo, habibi! Zdaj smo lahko modeli v Saudski Arabiji. I think we'll have to make a deal with you. Buy that. That one is. Okay, then we'll buy it. This one is too much like Aladdin. Yes? Okay. I do that? Yes. Uroš, what's your wish? What's my wish? Your wish is my command. Sir, What you want? I would like to have a surprise. I can't tell you. Oh, the only thing Not I can on the supply camera. for you is a Lamborghini. Yeah? I'll take a Bugatti. Bugatti? Okay. Okay, we can do it. Napišite v komentar, če mislite, da imajo tudi leteče preproge tukaj. Le za tabo, le. Sam brni kamero. Boom. Zdaj smo officially prebivalci Dubaja. Habibi. Okay. So y'all don't have the Lamborghini, y'all just have the, which one do you have? So you have, okay, so you only have Urus, you don't have a Ferrari. Okay. Can I take any other cars? Milad was awesome. Thank you very much, my friend. Gremo jahat kamele, oziroma ne kamele, ampak Lamborghini. Which rent car you want? Which car? I don't want to. Ferrari, Lamborghini, Rolls Royce, anyone. I know this is VIP rent a car. Welcome to Luxury Supercars Rentals. We have fast cars like Ferrari, Bugattis, Lamborghinis, Rolls Royce, Bentleys, most cars.
Moja majica se odloča, da kar oba dva, ker je neko umestni odtenk, pač tu za nejca, tu za mene. Fair, ali? Uroš pa v Brabusa. In kaj ti je šah bolj pomemben od avtov? Šah je lahko veliko bolj fun, če igraš proti komu, ki zna igrati. Mislim, da ne znaš žgati avta. Kaj misliš, Niko? Če bi dal nam žgat, bi že šli ven. Kjer je sploh to? Rolls-Royce Cullinan. How much is this one for a day? This one is 5,000 dirhams. Ker ni bilo drugih avtov, bomo mogli se s tem voziti z Rolls-Royceom. Rolls-Royce Cullinan. Kje pa je Lamborghini? Rich people jokes. Pet avto pred enim tednom. Pred enim tednom ga je imel Kevin Hart, pa zdaj pred parimi dnevi ga je imel The Baby ali nekaj takega. Drugače pa takole, ko se otroci igrajo, se lahko igrajo s temi igračkami. Real men drive something more luxurious. Cena Rolls-Roycea, s katerim bomo se danes vozili, je koliko je Niko? 380 tisoč. Ni šlo. Quite some money, ja? Ja, to pa je kar neki kamel. Kamela je vredna 2 ure 500 drugače. Se vedi to? A ja? Ja, sem Google. Mislim, da je več. Ja, mislim, da je 2 ure 500. Mislim, ker je dirkalna. Da ni, dirkalne so več. Bomo pogledali na Google, pa ti tle. Po mojega še nikoli niso slikali, pa ga zdaj še enkrat slikali, tako malo, ki je dolg čas. Bolj mi je všeč tukaj, kaj je tale nafta toliko pocen, ker moja kamela pije nerealno. Avto smo dobili, zdaj gremo pa na safari, se voziti z buggy. Zgubili na pot, ampak zdaj smo prišli do buggyjev, kjer jih bomo rentali, pa se gremo po puščavi voziti. It's not working! Doesn't go! Yeah? It's not working! Niko je zjebal buggyja, tako da smo bile sredi puščave počali. Hey,
Tale je počasen. Ne vem, zakaj se tako počas giblje, ampak saj mu bom zdaj rekel, ne gremo malo hitreje. Kulturna vožnja. Ful dober. Odlično. Ful dober za ta počas. So like tourists, do they drive like fast or like slow? Fast, slowly, go fast. Okay. So why we go slow then? I give you slow? Yes. Oh, this last one. that's your max. Yeah, this is the last one. Ah, okay. Next time you follow us. Yeah. Okay? You know, it feels amazing, finally everything is paying off. You know, kaj moramo imeti sploh? Work and party, brother. Exactly. Should be like this. We'll take this one right now and then, I mean, like we can figure out everything else Okay, tomorrow. Okay. Je toliko teh super avtov okoli tebe, pa sploh nimaš občutka, da so kaj posebni. Tudi bi šel v Slovenijo, videl Passata. Ko pogledaš tle, normalen parking zgleda, mislim, pogledaš Corvette, Lambo, vse. Smo prišli do Abu Dhabija. Vožnjo sem prespal iskreno. You said this beach is completely natural. Yeah, complete is natural. Enjoy. You too. No, thank you. Thank you. Evo, to je bil naš reševalec Zahir. We need more information. Where is the table ping pong? Table tennis? Table tennis? Yeah. Yes, please. Pa da vidimo, kako dober je Uroš. A? Koliko dober? Jaz ga bom zmagal. A spomniš un trenutek, ko ti nekdo reče, ej, na lomu te bomo temu ping-pongu? 8-6, fajn. Done deal. Samo sekundico, mnenje o vašem nasprotniku. Težka si ješ. Ja. Pa težka tekma, vročina je, čutite. Si pripravljen, da vidiš ta match point? We don't lose. No, we don't. We don't lose. Okay, what up? Vse folk množično seli sem, je pa to, da imaš enkrat ti monopoli nad celim Dubajem, potem se odločiš ti, kakšne so cene. Za mano je Atlantis,
eden najboljših hotelov na svetu. Waterpark, kjer ga gremo, je v Guinnessovi knjigi rekordov. Je največji waterpark na svetu, ima največ toboganov, waterslidov in podobno. Potem gremo plavati z delfini in potem še v podvodni akvarij. Kar vidite za mano, je bila včasih voda, zdaj je pa otok in so nasuli neskončne količine peska, zato so zdaj tle vse hoteli na tej palmi. To je pa Burj Al Arab, hotel s 7 zvezdicami. Nec mi je dal kamero, je rekel, da ne smem. Zdaj gremo plavati z delfini, se tu je verjetno že on povedal, to je helikopter, ko nas čaka. Največji vodni park na svetu. My name is Praveen. It's like gas and brake, right? Just gas and gas. Gas and gas. Samo gas. Welcome to Neptune Tower. Anybody here? Neptune Tower? Thank you so much for the panoramic drive. How are you? Thank you. Let's go. Welcome to Dolphin! Yeah. What kind of sound does the dolphin make? Ooh. Like a monkey? There you go, okay. That was really good. Please proceed over there to that room to meet our marine specialist who will give you a brief presentation related to our dolphins and also take you out to meet our dolphins. Yeah. Can we take cameras like outside to take some pictures? Yes, you can, but not inside the water. Okay, okay. I will not take camera inside the water. This is for you. Thank you. For you. Look, the dolphin. What's that dolphin? Yeah, it's a dolphin. Dolphin. Yeah! Baby! Ok, zdaj bomo šli božje delfine. Niko je čisto navdušen. Nec, zakaj pineapple juice? Ha? Halo? Tudi jaz. Ja, no. Evo, to je moj novi prijatelj, moj osebni šofer. Še zadnje poglavje. Odpravljamo se iz hotela. V letališču let imamo čez 1 uro pa pol. Bila pa zelo kratka noč. Smo šli zvečer na stejke in malo čez 2 smo šli spat, malo čez 6 smo že mogli ostati. Bomo na letalu na Doknadov. Niko, kako se ti zdi zaključek poti? Mislim, da se mi vidi na obrazu, da nisem pripravljen za karkoli še govoriti, malo je prezgodaj, ampak v redu. Trip je bil amazing.
Attention, enjoy fighting again on Warlock. To je to z tega vloga. Oglasimo se naslednjič.